Doveče, dame i gospodo, ovo nije bilo planirano da krene muzika pre nego što čovjek završi, ali dobro, malo kreativnosti je minula. U svom slučaju, zadatak koji sam dobio, činio mi se nevratno lako. Retrospektiva sage i festa od osnivanja današnjeg dana. Brzo i jasno. Kao uvod u priču o budućnosti koja će nam se vratiti naš dan. A onda i na moje sobstveno iznenađenje, bez obzira na višestruko potvrđene dijagnoze beogradskih neurolekara i svih delova mog mamutskog pamćenja stigla su uspomene i sećanja. Sećanja na ljude koje sam sretao i sa kojima sam se družio tokom festa, od kojih neki danas paze na nas od osov, koliko razgovora, provoda i sitne noćne sate, poslovnih sastanaka i rastanaka u ranu zoru, gastronomskih učitaka, razmenjenih vizit karti, novih poznanstva i kontakta. Dakle, 20 godina uspomena, kako je rekao na početku i mnoge stvari mi je ukrao iz moje prezentacije potpunika. Jedno mesto od tih država. Ali u biti meni atmosfera i društveni fest su toliko prije, to nije tajna. Da me plaže, sinje more i talasi nisu sretali tokom festa. Prosto u početku nisam stizao, a onda je postalo tradicija koju ne imam. Da budu sitno s vami. Kako se to počelo? Počelo sve 9 godina, kad Bajaka vizionarski objavljaju pesmu o separanskom modelnom danu i godinama akademijskog kolakon prolazi. Te posle dete žurići, dakle, među prvima uđem u privatni biznis, nesvesno počeo sam da koračam putem za koji mislim da i dan danas predstavlja formu usluga. Budem konkretan. Pre skoro 25 godina s moji partneri i ja osnovali Sagu. Treba pricnem, ovo sam ja lično za to 6. mogu da kažem, i dugo je trajalo, ali dobro, osim tih neuspešnih dizajnom, krunska ideja Sage je bila da se bavimo IT tehnologijama, nudeći nove koncepte i razvoj po crnoj, srpskoj, pa i regionalnoj privredi. Sami smo velikim korisnicima, tadašnjih giganti, koji je upravo sporost izbrisala sa spiska igrača na tržištu. Najveći deo njih danas ni na klupi za red igrača na sebi. Jugodrvo, Progres, SV Boj, Majdanpek, Genex, Mark Petro, Kucor. Ali podsjetio bih, brzina početkom tih 90 godina nije se odnosila samo na nalaženje optimalnih IT rešenja za korisnike, već i na nalaženju rešenja da uprkos sankcijama i embargu tehnologije stignu do korisnika. Neću nikad zaboraviti makedonsku granicu, mađarsku granicu, makedonske carinike, mađarske carinike, Kipar, kiparske firme, carinske papire koje se menjaju 6 puta u krug dok stignu do nas i naravno pametno šticovanje. Tih dana činilo mi se da kada otvorim oči kad se provodi mujtu da sam već napravio 10-9 prekršaja. Ali početkom tih 90-ih u paraleli dva momka razmišljaju u istom smeru i osnivaju isti slinu. Đorđe i Milan. Malo slabo je ovo stavim ovaj. I u tom trenutku CEO Coca-Cola Robert Koizeta jednom prilikom je naglasio, u nekretninama je lokacija, lokacija i lokacija. U biznisu razlika, razlika, razlika. Tada, u skladu sa imenom, Đorđe i Milan, linkuju lokaciju i razliku i iz tradicionalnih prašnjivih sajnarskih
hala, odnosno mačkog planinskog turizma, sela nas 93. godine u Budu, septembra mesec. A onda rastemo zajedno. Saga je nekako prepoznala taj skup još te davne godine, 93. kada je to krenulo, 24. godine, pardon, i od onda smo tu iz potreba da iskažemo ono što imamo, iz potreba da se družimo sa ljudima iz naše branše i iz razloga što je to prilika da nekada ugostimo i neke naše korisnike, ali iskreno rečeno jedna nit koja provejava svo vreme je neka izuzetna želja da podržimo jedan skup koji sasvim sigurno je negde na neki svoj specijalan način pogodio potrebe informatičkih kuća koje se bave ICT rešenjima na nekom tržištu koje čak prevazilazi možda Srbiju i Crnogoru samo. Polako se struktura korisnika Sage širi na ozbiljne privrednike, privredne subjekte, bankarske i državne institucije. A struktura Infofesta vremenom takođe prerasta IT svet, proširi se na privredni i politički establishment. Sećam se mnogih posta premijera, direktora banaka, generala i ministara. Koliko je to poprimilo ozbiljan karakter? Svedoči činjenica da se sećam ministra koga su piloti morali da poslušaju, da slete na Tivovski aerodrom, uprkos nevjerojatno zbog koga ne bi niko sletao, ali, Bože moj, 5 autobusa, Tiva, Podgorica, teško da stigne, a otvaranje je moralo da bude na vreme. Ipak kao na stranu, zajedno smo postavili temelje za neke nove evropske aerodrome. Istovremeno opraćujući se od starih navika i stare države. Oprostili smo se između ostalog i simbolično. Na Infofestu, u školskom brodu Jadran, ponos te pokojne države. Međutim, ni Saga, ni Infofest i Saga nisu sami. Već tada smatramo značajna partnerstva, ako bi ovo proradilo, sa značajnim partnerima kao što su Saga, Compaq, Nortel, HP, Juniper, Cisco i Microsoft na kraju i mnogi drugih golazaca na globalnog ICT-a. Jednom reču Saga je postala spona koja garantuje tehnološki korak sa vremenom. A onda dođu povoljne vremena. Vetar tu. Pitamo se koga će odneti. Možda da podsjetim, tih godina broj IT kompanija u Evropi povećan je 8 puta, a njihov prosječan profit je 4 puta manje. Saga svetske IT trendove treba da implementira u domaćoj industriji. S jedne strane, nestabilna situacija u državi, poremećene vrednosti, stalne promene u društvu i s druge strane, neprepoznavanje novih tehnologija kao potrebni u tadašnjim kolektivima. Realno priznaćete težak, citirati posao, ali puno entuzijazma da se uhvati korak sa svetom. Vratimo se na Infofest, šta tada Infofest radi? Infofest postaje tablena festival na kome prosto morate biti prisutni. Do te mere da krem IT sveta 5. oktobra 2000. godine, sećamo se, provodi u Budi radeći, dok se u Beogradu piše istorija. Uvijek je dobro kad se nešto dobro završi, tako da ima malo i toga da nam je sad lakše pričamo o tim prošlim vremenima, koji su bila dosta turbulentna, mislim na svim nivoima i u svim industrijama i u svim porodicama. Mnogo toga se podešavalo i u svemu tome nekako mislim da treba zahvalimo, da kažem, nekad i samim svojim nekim intuicijama
da nađemo najbolje rješenje, da prevaziđemo sve te probleme i da izađemo iz njih jači i bolji. To je s neke ličnog aspekta. S aspekta poslovnog nam utice pozitivne nacije. Znači, mi prosto smo svi tih godina podržavali Infofest, podržavali sopstvenu firmu, podržavali sve što je bilo dobro i kreativno. Kažem Infofest na prvom mjestu, jer sad smo na Infofestu, ali Infofest je deo naše stvarnosti bio i mislim da je to, mi smo podržavali stvari koje nismo čak možda ni toliko smatrali da su za podršku, ali smo opet davali kroz tu podršku poštovanje, trudu i radu i onih drugih ljudi koji možda nisu najbolje umeli, ali su se trudili makar. Istovremeno dobija i sila priznanja, a kako je ne bi, kada je svaki Infofest bio 2 koraka ispod prethodnog. Uvođenje novih i dopuna starih sadržaja je moto koji danas krasi ovaj festival. Ali, vratimo se u tim vremenima u kojima su znali razli. I kako osigurati sebe kada vetar duva i duva. U samog života postoji nekoliko savjeta. Uzidi se, baci sidro. Zatim ne nosi balon, otežaj, ne širite se pred vetrom, držite se za ruku sa nekim debelom. Pa ponekad morate pratiti i neki osjećaj stomaka. Suprotno savjetima, naročito ovom 4. moji partneri i ja odlučujemo da razvijemo jedno, da raširimo ih na vetru i krenemo punim jedima napred. Već 2005. godine to daje rezultate, ne kroz profit. Meni lično je ta godina i pamtit ću je po višerskom profitu. Te godine mi se rodila Milica Đaković, došla na svet kao potvrda da sam na pravom putu. Sad ima jedan deo koji sam morao da ubacim, mi prosto falilo da da kažem, realno za poštovanje, rad, potvrdim još nekim činjenicama. Naime, koliko su mene slušali u datom momentu i moj osjećaj stomaka, nekako čini se da tih dana tih godina je dolazilo do izražaja pravi efekt tog partnerstva koje je krasio Sava. Naime, jedan partner, ja, rekao u nekom momentu iz stomaka, raširimo jedan. Međutim, na svu sreću, postoji još neki partneri u Sagi, ja nisam sedio ovdje pred nama, sada je CEO Sage, koji uvek neko krišom držao neko sitro u džepu, nevidljivo, i u tom momentu, naravno, iz više pokušaja, uspio je da nekako skrene pažnju na sve nas, da moramo i malo drugačije da razmišljamo. Naravno, gledamo napred, radimo. Statistika je neumoljiva, pokazuje po svim parametrima da je Saga vodeća IT kompanija na tržištu. Međutim, čovjek mora da gleda sa strane i iza sebe, da bi sagledao cijelu sliku, rekao bi tada ide, parafrazirano. Mene razmišljanje naveo prvi signal da sam debel. Da se polako, ali sigurno, da smo mi polako i sigurno oni za koje se onaj kome treba dati ruku. Uto, tad sam već znao da će se vratiti za ovaj jubilej, vršavi i lepši nego ikad, tako da tebe tad nisam uzim boksu. Evo, gledajući i sagledavajući buduće vremena. 2009. godine se mi hvatamo za ruku sa većim delima Zagreba. I na pitanje zašto, pitanje je vizija. Vizija mojih partnera, nego posebno jedno. Naime, vizija nije predviđenje, već uvid u budućnost. Vizija se može kreirati ako pitate sebe prava pitanja. I vizija mora biti ostvarljiva. Zajednički mentor na
ove teze i bioenergiju. Dane, udar pojma. Ideja, znači, postoji jako dugo. Ovaj ugovor koji je potpisan na ovom festu lično mene ohrabljuje iz razloga što mislim da se sad možemo razgovarati na tome da se ova manifestacija koja, mislim da bez sumnje i bez da se iko ljuti na mene, što je rekao i predsjednik odbora kad je delio nagrade, to nije, da kažem, ružno reći da ovaj festival i ovaj skup informatički je daleko najkvalitetniji i najbolji. Pa i ako bi trebalo nešto da napravimo u širem smislu ili za širu regiju, mislim da bi trebalo da počnemo nečega što je najbolje. Da se slažete s tim. E sad, da li će to dočekati svi jednako na takav način koji će biti učesnici toga? Ja sam dobio priliku da dam neke svoje predloge. Daću svoje predloge, sasvim sigurno. Bazirat će se na nekim konceptima koje smo ovde videli, ali da ćemo da proširimo, nadam se, i na neki deo i segment ICT tržišta koji ovde nije obuhvaćen, jer ovde pričamo najviše o rešenjima, dok imamo i druge delove koji su možda malo čak i popularniji. Beograd pruža te neke mogućnosti infrastrukturne. Beograd zaslužuje takav jedan skup i mislim da sa svim dobrim iskustvima koje nosimo odavde i sa nekih drugih skupova, da se niko ne uvredi, ali najviše odavde, da možemo da pokušamo da napravimo nešto u Beogradu i da tome budemo ponosni. Naravno, iza toga mora da stane pre svega država ili države, svejedno je, zato što, kao što znate, i iza ovog projekta uspešnog stoji na neki način Sekretarijat za razvoj. Tada je to bio telo u državi Crnoj Gori koje je brinulo o informatici i informatičkom razvoju. Tako da bez toga ne možemo. Tako da, eto, ja se nadam da sad postoji jedna dobra atmosfera. Razgovarali smo sa trenutnim ministrom koji je željan i voljan da nas sasluša. Pokušat ćemo, kao što sam rekao i u pripremi ovog razgovora, znači, trudit ćemo se samo da pokrijemo sve, da nikog ne izuzmemo. Znači, to neće biti nešto što će da pokriva jedan uzan sektor ICT-a, nego naprotiv što širi mogući da svi oni koji su sad imali neke manje skupove i snalazili se i nalazili podršku tome da nađu nekako pod tim okriljem i kišobranom svoj prostor, da dobiju adekvatan medijski prostor, naravno, ali i prostor da se iskažu, pokažu i da ljudi posete. Sad bi ja treba nešto prezentiram posle ovoga, to je to ovako romantično, ja treba govorim o budućnosti da budem na putu ka nečemu što je konkretno i stvarno, posle ovoga je jako teško. Ali, ne znam da li ste primetili kako smo mi podelili uloge. Goran koji je stariji i ozbiljniji, on govori o prošlosti, a ja mlađi ili sam nešto pokrećen, govorim o budućnosti. Dobro, da bi se povezao s njim, ja ću malo da odem u prošlost, ali ne znam da li je on bio prisutan tu, to je 200 godina pre nove ere, kada su carevi u Kini počeli da upravljaju i koristili su za upravljanje jednu od stvari, a to je bio kalendar. Svaki car u Kini, kada postane car, on napravi novi kalendar. Kalendar koji određuje kada ćete da radite, kada su slobodni dani, kada će da dođe monsun, kada će da počne žetva. To je bila jedna od osnovnih stvari i do 1912. godine, kada su prešli na standardni kalendar, bilo je 100 kalendara napravljenih. Svaki sledeći car je pravio svoj kalendar. Između ostalog su pravili i čak i uređaje kojima su merili vreme i predstavljali kako treba meriti vreme. Nažalost, svaki sledeći car je uništio onaj aparat koji je bio. Ovo je čuveni Susongov aparat koji je radio na vodu i bio je fenomenalan toranj jedan, ali nije dugo trajao jer ne sledeći car uništio. I ljudi, pošto nisu umeli, nisu mogli da mere vreme i kalendar, su slušali ono što im car kaže. Vratno je postojalo i neki božanski razlog, zato što je car bio ovoga. Ali već tada snaga informacije je bila ovoga. I ako pogledate kroz istoriju od tada, kroz ovo što je Goran sve radio, ono što je
para ili elektricitet bilo posle toga i ono što je nafta i što je gas bio posle toga, danas su informacije. Informacija vlada svetom sad. Problem je da mi to nekada ne primećujemo i ne priznajemo. Ali, daću vam nekoliko primjera. Jedan od primjera koji gledate uvijek u američkim filmovima, jedan od najupečatljivijih likova je prodavac automobila. Ne znam da li ste to primetili. Naš ideal, kad mi govorimo o segmentima u IT industriji, uvijek je prodavac automobila. Zašto? Zato što on uspe na onom placu da vam proda jedan krš koji nije nikakav auto, za ogromne pare i ubedi vas da ste napravili odličan posao i vi ga volite. On su uvijek smešten. Međutim, u poslednje vreme za prodavce automobila najveća opasnost koju oni mogu da imaju je najveća opasnost su mobilni telefoni. Ako uđete sa vašim smart telefonom na plac, gde kupujete automobil, možete da pogledate preko interneta odmah pošto prodaje komšija, da li daje iste uslove, da li su garancije jednake, da li je kvalitet jednak. Drugi primjer toga, da pređemo na ono što nas interesuje, biznis su banke. Ne znam da ste primetili da li se to vama dešava, ali u principu, a mislim da vratno svi ovde imate bar dve banke sa kojima vi radite. Kad god hoćete da napravite, da uzmete neki kredit ili hoćete da obavite bilo kakav posao, najmanje gledate 2-3 banke i uzimate tamo gde su najbolji uslovi. To zovu sada multibanking i većina ljudi sada radi na taj način. Bankama još pored toga i zbog toga što je lako raditi i sa informacijama dolaze i druge firme koje počnu da se bave bankarskim uslugama i odsecaju parče posla koje su banke. I telekom organizacije nisu ostavljene na miru. Microsoft sa Skype-om otima pare svim telekomima. Konkurencija je ogromna, svi znaju kakve su cene. I postavlja se pitanje da li je to digitalno vreme, digitalna ekonomija koji su svuda oko nas, da li je to u stvari jedna mogućnost nova ili se radi o jednoj opasnosti? Koliko od vas radi u društvenim organizacijama, na državnim organizacijama, što se zove? Vi imate problema s deficitom budžeta, zar ne? To je jedan od najvećih problema. Da li znate, nema problema, da li znate koliko u Srbiji u prošlom periodu, možemo da izaberemo prošlu godinu, evo poslednjih 6 meseci od januara do juna, koliko je u Srbiji plaćeno kreditnim karticama kupovina na internetu koji su došli iz inostranstva? 106 miliona evra. Da li znate koliko su srpske firme prodale na internetu svojim korisnicima? 106 evra. 4 miliona. I ako pogledate bilo koju firmu u Evropi, možete da vidite da je ovaj gornji deo, to je onoliko koliko kupuju na internetu, a ovaj donji deo je onoliko koliko prodaju. Da ima jedan ogromni disparitet, da ima jedan ogroman deficit u svemu tome. Ja živim u Deču, živim u Austriji. Austrija je prošle godine kupila 9 milijardi eura na internetu. Austrija je prodala samo 20%. Oni daju spisak 30 najvećih firmi koje su prodale u Austriji, to su firme koje dolaze ili iz Nemačke ili iz Sjedinjenih Američkih Država. I nijedna država, vi, vaši ministri i ostali ne govore o tome, da imate strašan deficit. Oni ne podržavaju ono što je digitalna ekonomija. To je strašna opasnost. Strašna opasnost i za banke, i za telekome, a u isto vreme ako platite McKinsey, Accenture ili bilo kome $25.000, oni će da vam naprave studiju, ako ste velika firma, i reći će vam kako ćete na jednostavan način i vrlo jeftino da uđete na, kako ih oni zovu, emerging market i da počnete da prodajete sve online. Bez toga da imate ljude, vrlo jednostavno ulazite i oni preuzimaju taj deo posla. Ti globalni igrači, ne znam koliko vi kupujete od Amazona, od Apple-a, oni koji imaju iPhone, oni kupuju aplikacije, igre, samo kupuju PayPal je ušao, mi se radimo što je PayPal, sva plaćanja više ne idu preko banaka. Sva plaćanja idu preko PayPal-a. Banke žive, ne znam da li znate, samo dve stvari. Banke žive od toga što vam naplaćuju kamate i druga stvar od kojih žive
banke je troškovi, odnosno uzimaju vam za prenos para i za transakcije. Uzimaju, molim? Dobro, i kursne razlike, slažem se, to ima ovdje, kod nas u Austriji to nema, pošto svi imamo euro, ali u Austriji kursne razlike. Naravno, možete da se igrate i s tim da drugčije gledate kako su vam faktori rizika na kreditima koje imate, pa tako pravite profit. Tako sad banke prave profit ili gubitak, u stvari nemaju nikakav profit ili gubitak na kamatama i na transakcijama. A ove velike igre, Skype, preko Vojba, dosta utiče na sve telekom. Između firmi, između različitih industrija, ne znam da ste primetili, Telenor u Srbiji je kupio KBC banku i prelazi u bankarstvo i počinje da konkuriše bankama. To je još jedan udar na banke. U Rusiji MTS, koji je mali mobilni operator sa 100 i nešto miliona korisnika, i oni su uzeli banku, sad su kupili još jednu banku i sada kreću 2016. ujedinit će banku i telekom operatera. Tesco je veliki retail, igrač u Češkoj, oni su u stvari iz Engleske, ali u Češkoj igraju i oni kad dođete na kasu da platite svojom karticom, ako nemate dovoljno para na svom računu, oni će vam dati kredit na licu mesta. I oni isto otimaju od banka. Sve više i više ima te cross-industry situacije. A druga stvar je da ti start-upi jako je lako ući u bilo koje tržište. Koje god tržište sada da imate, nekad su postojale one krive, koliko vam treba vremena da uđete na neko tržište, kako ćete da uvedete novi proizvod. Crossing the chasm, to se zvalo. Ako komplikovano, morate da uložite ogromne pare. Jedna od tih firmi, na primjer, koja drži svetsko tržište, ne znam da li znate to, ali već na vas se prije možda Žilet koristite. Žilet. Čovjek koji je izmislio Žilet zove se King Žilet, on se zove King. I on je bio inovator, veliki čovjek, napravio jako puno novih stvari. Ne znam da li znate, on je izmislio u stvari Hewlett Packard model, koji oni dan danas koriste nad nama. Daju nam printer skoro besplatno, a naplaćuju kertiče jako skupo. To je izmislio King Žilet, koji je davao besplatno držku od Žileta i onaj aparat a Žilet vam je naplaćivalo strašno skupo. To se zove Razor and Blade business model i on je to prvi izmislio. Žilet, samo da znate, na svojim žiletima, na onim svojim priborima za grijenje ima 5984% profita. Ako vi imate toliko profita, kako će neko da vam uđe na to tržište? Jako teško. Mislim, vi možete da koristite to za reklame. Oni imaju 8-9 milijardi dolara prometa godišnje. A ovaj čovjek, pogledajte šta je uradio. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu, I drive like a gangster when I'm coming to see you, see you, see you, see you. Ovaj čovjek koji ste vidjeli je entreprener, od svojih ličnih para platio je $4.500 da napravi ovaj film. Sa $4.500 sam ovim filmom izašao na YouTube. Na YouTube-u je imao u roku od poslednjih godinu dana 10 miliona hitova. 10 miliona su ljudi gledali taj film.
Kada je počeo da prodaje te žilete koje je napravio, inače su napravljeni naravno u Kini za 1 cent ili 2 centa po komadu, kad je počeo to da prodaje, u prvih 48 sati prijavilo se 12.000 ljudi. Morao je da pozove i svoju baku, i tetku, i teču, da pomognu da pakuju te njegove žilete i da šalju po Americi. Sada već ima preko 100.000 customera i otvorio je Kanadu, sad otvara Australiju i počinje da prodaje žilete i postaje konkurent velikom žiletu koji pravi milijarde. I polako njihovo tržište seče. Nije stvar u tome da će onda pobedi žilet i da će zbog toga žilet da propadne, nego je stvar u tome što je toliko lako ući na bilo koje tržište i odseći onih 5 ili 10% da bi vaš biznis postao manje profitabilan. Između ostalog, našao sam, kad sam bio u Beogradu prošli put, našao sam veliku tablu, sam vidio na ulici, piše AS Direct, online osiguranje, možete da kupite. Oni ulaze isto kao Dollar Shave Club, ulaze na mala vrata i počinju da otimaju osiguranje od drugih, od TDO-a i od ostalih. Vrlo je jednostavno, samo 2 osiguranja, online možete da ga uzmete, vrlo brzo i efikasno. Daću vam još jedan primjer koji možda najbolji primjer od svih primjera koji ste vidjeli. Vratimo se našem prodavcu automobila. Treba da prodate auto. Došla je kriza, ovaj mali Smart, ne znam da li znate, on košta 20 i nešto hiljada evra i obično je drugi ili treći automobil u familiji. Onog momenta kad je počela kriza, ljudi su prestali da kupuju Smart zato što se štedi na drugom ili trećem automobilu u familiji. I šta ćete sad raditi, kako ćete vi taj industrijski proizvod, taj auto, kako možete da ga spakujete, kako možete da ga prodate online. Ima taj način. I šta su oni uradili? Uzeli su auto, stavili su mu uređaj jedan koji omogućava da pomoću kartice možete da otvorite vrata. Onda su napravili aplikaciju na internetu, onda su se dogovorili sa gradskom vladom u 17 gradova u svetu, sad ih već ima 23, i stavili su između ostalog i u Beču 500 ovih Smartova su stavili svuda po Beču na parkiranje, tamo gde smeju da se parkiraju automobili. Znači, bilo gde u gradu, vi se učlanite za 10 € i dobijete ovu karticu. Kada priđete automobilu, karticom otvorite automobil, sednete i vozite ga, gdje god hoćete po Beču, ostavite ga, zaključate ga karticom i oni vam naplate 29 centi po minutu. Niti sipate benzin, niti vodite računa bilo šta drugo u automobilu. I to je najbolji primer kako možete industrijski proizvod da pretvorite u servis koji je online. Imate aplikaciju na mobilnom telefonu gde možete vidjeti gde nam je sledeći najbliži auto i koji ga tako koristite. Pošto smo sve to videli, a istovremeno smo i videli da neki od banaka sa kojima mi sarađujemo, kao na primjer Unicredit, zatvara svoje filijale jer ne može da izdrži. Ne može da izdrži profitabilnost koju ima i zatvara sad 100 filijala samo u Austriji, što je 1/3 svih filijala Unicredita ili Banka Austrije u Austriji. Kad smo videli sliku sa proglašenja pape u 2005. godini, ne znam da li ste to, kad je to ono Habemus Papa, kad on izađe na terasu, pa kažu ko je novi papa, ovo je bilo 2005. godine, a onda 2013. godine izgledalo malo drugačije. Kada pogledate da vi nedeljom uveče jednostavno od svoje kuće razgovarate sa svojim rođacima, bratom u Australiji, na primer, ili sa sestrom u Nemačkoj, i to se vidite lepo i kulturno se vidite, kad znate sve najnovije vesti, kad možete gledati video iz celog sveta, kad možete da utičete na to ili bar da vidite kako je Steve Ballmer imao poslednji miting u Microsoftu, a u ponedeljak ujutro odete na posao, imate zeleni ekran i ne možete ništa da uradite u stvari, ne možete komunicirate ni sa kim, vama je jasno da se nešto tu dešava. I da konsumeri sada vode tehničke inovacije. Mi smo analizirali ovo što je Goran pričao, šta smo mi radili u poslednjim godinama i kako smo radili i došli smo do zaključka da ono što smo mi radili u stvari predstavlja ovako big corporate IT. Vrlo solidna konstrukcija. Jedini problem, teško je komunicirati na novi način sa korisnicima. Druga stvar je, ne vidimo sve korisnike koje imamo.
njih ima mnogo i partnere, a mi vidimo samo jedan deo njih sa naše unutrašnje strane. Naš, iako taj Pitch Corporate, taj je odlično organizovan i u stvari pomaže vam fantastično da upravljate internim procesima. Svi interni procesi su pod vašom kontrolom, ali vam ne dozvoljava da vidite spoljni svet i da komunicirate sa spoljnim svetom. Većina od vas zna, vi stavljate koliko? 7 firewallova, 12 demilitarized zona, da ne bi slučajno komunicirali s nekim od korisnika. I mi smo rešili da se posvetimo i da idemo u budućnost sa tim da pravimo tu vezu koja nedostaje, the missing link. Kao što vidite ovde, mi smo to predstavili mačem i šlemom na jedan drugi način, da omogućimo da se vidi mnogo veći broj korisnika i da možete da komunicirate sa većim brojem korisnika, što je neophodno u ovoj digitalnoj ekonomiji, da se odbranite od ovih start-upa, da se odbranite od onih koji pokušavaju da vam otmu biznis. Naravno, nije dovoljno da gledate samo iznutra, treba da gledate malo i na drugi način. I da bi mi videli i saznali nešto o našim korisnicima, onda smo mi pozvali čuvenog Dejva. Dag Fien. Dus kan je voelen? Voilà. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Slovenië? Zo hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Da bi adresirali ove probleme koje imamo, da iznutra vidimo naše customere na jedan drugi način, partnere, da bi adresirali problem koji ste videli sa Daveom, iako smo pokušali da angažujemo Dave, ali nismo uspeli, mi smo rešili da u stvari našu firmu strukturiramo u 3 dela koji će omogućiti da pomognemo našim customerima da ostvare i našim partnerima da ostvare to što nas neophodno. U ta 3 dela, ta su vrlo značajna. U jednom je Saga i ovde gde radimo na svim velikim projektima u okviru tih firmi, ali potpuno novi deo je New Frontier Innovation, koji ima 9 firmi u svom sastavu i koje se bave isključivo novim i digitalnim inovacijama koje omogućavaju da napravimo taj signal. Mi smo u toj grupaciji imamo 170 ljudi koji se samo bave inovacijama, ničim drugim. Te tretiramo firme na potpuno drugi način, koji su start-upi i kojima pomažemo da pomognu našim customerima da ostvare ono što ne radimo.
koja je naša priča u vezi sa tom inovacijom, kako mi vidimo tu inovaciju. Znači, da bi pomogli customerima da rade u digitalnoj ekonomiji, neophodno je ostvariti nekoliko stvari. Prvo je, morate da radite s customerima na jedan novi način, da se angažujete i da zajedno radite s customerima na transparentan način. Otvoren i transparentan. Ne možete više da krijete cene, da krijete načine kako radite, morate da radite s customerom na jedan novi, potpuno novi način. Morate da uključite svoje zaposlene i s njih da angažujete koliko god možete i da skoristite taj potencijal. I treće, da promenite svoj biznis model. Kao što je pretvaranje smart automobila u servis koji se prodaje online i koji omogućava da radite online, tako je isto i u našoj industriji. Mi moramo da okrenemo i jedno osiguranje da se prodaje online kao servis. I banka mora da radi da se bori protiv toga što različite firme ulaze u njihove poslove. I zbog toga smo mi krenuli to što znamo da Missing Link, to je skup naših produkta i servisa koje integrišemo sa postojećim sistemima da bi omogućili korisnicima da mogu da se bore protiv svih tih opasnosti koje donosi digitalna ekonomija i da je tretiraju kao jednu novu mogućnost i kao opportunity. Naravno, postoji čitav niz karakteristika koje takva rešenja moraju da ispune. Moraju da budu izuzetno jednostavne, što je vrlo inače teško sa našom istorijom. Svi mi koji smo radili na mainframe-ima i na ostalim uređajima imamo problem sa tim. Mora da bude content, mora da bude kolaborativno i da bude veliki user experience. Ono što mi radimo, mi pomažemo firmama da ih nađu na internetu, da nađu njihov content na internetu, pomažemo da, na primer, što smo radili sa Raiffeisen bankom u Srbiji, da na jedan drugi način komuniciraju, da se angažuju sa korisnicima, njihov rezultat u 6 meseci je bio 62% povećanja online transakcija i 16% povećanje broja online kredita, zahteva za online. Mislite da su imali pre neki drugi sistem, da nisu imali istu funkcionalnost? Ne, imali su potpuno jednaku funkcionalnost, ali radi se o ovim karakteristikama o kojima se govorili, da bude jednostavno, da bude pravilno komunicirano i otvoreno sa korisnicima. Ili jedan projekat koji smo radili sa Telekom Austrija grupom, da promenimo njihov biznis model, da im omogućimo da počnu da prodaju pored SMS kartica i cloud servise, da budu cloud service brokerage i time su postigli da povećaju za telekom firme uvijek najvažnije, da imaju veći average revenue per user, da imaju nove servise i da sačuvaju svoje klijente. Značajna razlika je u tome ako imate e-mail, imate SMS karticu, 50% je šansa manja od istog provajdera, 50% je šansa manja da se prostoje. Ali mora na pravi način da to učinimo. I zbog toga u svim tim oblastima imamo čitav niz produkata i stalno govorimo nove koji omogućavaju našim korisnicima da krenu u novu i digitalnu ekonomiju. Ja vam kažem, mi ne možemo da predvidimo budućnost, ali zajedno sa vama možemo da je kreiramo i da je gradimo. Hvala vam najviše.